हौजिक फाउगी मरुइबा पाउसिंग लैबाक की इश्यू सिंग ममुत ताना खंद्रिबा नौरिबा महैरोई सिंगबु इहौ हौनबा इंसिलिबा सिंगसी थिंगबा तंगाई फदे हाइना चीफ मिनिस्टर एन बीरेन फोंदोक्रे पुलिस ना फाजनदुना जेल दा थमलिबा जेएससी की थौमी सिंग कंडीशन अमता यावदना थादोपियो मखोइगी महुत्ता अइखोइ ओइना कैसुम संगदा लेजगे हाइना बेबी शनागे पोपा एन टोमचौना हाइख्रे अमदी एनपीएफ असि नागा खक्तगी ओइबा मणिपुर थुगाइनाबो होनाबा पार्टी नि हाइबसी लालाबो वाफमनि हाइना एमपी डॉक्टर आके रंजन हाइख्रे टाइम्स ऑफ मणिपुर के मणिपुरी पाव मियंग ताबिरिबा मयाम पुनमकपु असाप्रियाना तराम नोकचरी नसिगी मरुइबा पावसिंग मयामना मचा खाइना पिजरी महैरोई ओई ओइदे हाइबा खंगदबा मियोई खरना महिलोई संगसिंगदा चंगलक्तुना लैबाक की इश्यू सिंग ममुताना खंगद्रिबा नौरिबा महिरोई सिंगबु इहौ हौनबा इंसिलिबसी थिंगबा तंगाई फदे हाइना चीफ मिनिस्टर एन बीरेन फोंदोक्रे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एस नसेंदुना से पैलेस कंपाउंड लैबा मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी MSFDS के ऑडिटोरियम दा स्टेट की ठाकता पांगथोकिबा ओजा की निमित थौरमदा चीफ गेस्ट ओइना सरुक्याखिबा चीफ मिनिस्टर एन बीरेनना लुचिंगदुना लैखिद्रबा भारत के अहानबा वाइस प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन की फोटोदा लैसु कतुना इकाई खुमनबु उतखि लोइनना ओजा निपानदा स्टेट टीचर्स अवार्ड सुलांथोखि चीफ गेस्ट की वारोलदा चीफ मिनिस्टर एन बीरेनना मखा तारादुना हाई मी अमगी पुंसिदा ओजा हाइबसी याउदबा यादे अफावबा मियोई खुदिंगमक्सु मतम अमदा महाकी ओजाना ताकपि तंबिरकपने हौजिकी मतमदा ओजा सिंगबु इकाई खुमनना थक्सी खासी उटपगी चांग यामना हंथबगुम तौरे मसी यामना नुंगांगनिंगाई ओई अफबा लमचत थक्सी खासी हाइबसी महिरोई पुंसिदा यामना मरु ओई थक्सी खासी याउद्रबदी पुंसिदा माई पाकपा ngamloi ngasi numit asi khaktada oza gi numit thoram pangthokpagi mahutta matam chupada thamoi sengna oza bu ningba tangai fade haujiki matam gi mahairoi sing asi mahailoi sang khaktada honaduna laikibana makhoi gi creative amadi innovative oiba wakalon sing adu manghale haiki state asi gi mahima sing gi matangda palladuna chief minister na सरकार असिना कन्ना होनबदगी ngasi स्टेट असिदा एजुकेशन की लमदा अहोंगबा कया लाकले स्कूल फगत हंसी मिशन हौदोक्तुना सरकार के स्कूल सिंगदा दरकार ओइबा मचाक सिंग फंगनबा हौरे मसिदा नतना लाइरिक तमनिंगलबसु लैता लाइरना मरम ओइदुना लाइरिक तंबा तोख्रबा सिंगबु नौहोंगना मिंग चनबिदुना मही तंबा फंगहले गो टू विलेज अमदी गो टू हिल्स की थौरांगदा हौदोक्तुना चिंग तम चक मानना चाखटपसु होनरे ओजा सिंह होना जमन्ना ngasi सरकार की स्कूल दा महिरोई सिंह मसिंग यामना मिंग चनबगा लोइनना बोसेम अमदी कोसेम न लौबा परीक्षा सिंह दा पोजीशन लौबा ngamle पुमना मगसे की दमक ओजा सिंह बु तौबिमल खंगबो चरी हाइखि अदुना कोई गवर्नमेंट सु अरैबा सिगगसु अरैबा फंदगी एजुकेशन सेक्टर सिदा दे कोई अनिगे इनकरेज तौजनबा इंप्रूव तौननबा कन होनरी अदुना कोई एजुकेशन सेक्टर से खरा हेना कोई बजेट यामनबा अदुगा ओजा सिंगी अदुगा लैरिबा स्टाफ सिंगी फिबम फगदनबा होनबा कोई निंगसिन बिरंगमनि मयाम कोई कुइद्रिगे ममांगी ता कोई कॉलेज हानगी कॉलेज तरुक तरेट अमा गवर्नमेंट स्कूल वंखुत करे एडेट की यामना वाना रन तौबा खोटबदा उरगा नुवाइतदना हंदकदसु नौना नुपीगी कॉलेज अनि यावना सिंगी अनि मगा कॉलेज मरी एडेट तगी कोई गवर्नमेंट कॉलेज वंख खरे अखोइना गवर्नमेंट चंगजलिबा दुगा वजा सिंगना यम वाना युंगदांग तुमदा सादगे होनरिबा छात्रबु फनिंगबगी पोसे मिशन जि माइ पाक हेना माइ पाकने नगी थाजबलै SCERT के कमिश्नर हैस ज्ञान प्रकाश हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन के कमिश्नर के हैस रघुमनी अमदी स्कूल एजुकेशन के कमिश्नर टी रंजितसु सरुक्याखिबा ngasi की थौरमदुदा प्रेसिडेंट के वारोल पिरदुना एजुकेशन मिनिस्टर थोकचोम राधेश्यामना ओजागी सिंफमसी ख्वाइदगी लेनबा सिंफमने अदुबो ngasi mahiroi amadi mama ampa singna magul leiba afaba oja sing yenglaga mahai tambagi mahutta school fazabada oina pungning changduna mahai tamba chanari masimak afaba khudam nate ngasi sarkar asina hapta amagi manungda thangja numidasi mahiroi singna larikhyau pudana school da wakhal pungning nungaina lairik tagi fangba mahai gi mathakta ahen ba gyan lausing tansinba amadi tongan tongan ba hiramda athoi ahen tanabagi tanja pinaba no school back day haina lauthokle
पुमनमगसी येंगलगा लमदमसी मियाम पुनः होनामिनदुना अफब खुनाय अमा सेमनबा अमत ओइना होनामिनसी हाइकी angang singsi bag amam pur sa pada kilo tare nipan lum bage yung ata sa pasira kana ko mangang khare di khare sonda su ya nemsin su ya ore hai adu man ngai tabal leiba school na so oja sing jo free khare oining mani na khare creative hen oina ba na akoina bag pu daba larik pu daba numit hai na thang ji khudingi private school aided school adu government school sina class 8 fawgi level leiba angang singse moi recitation competition obi ai कोक फाइट ओइबे याय सेगाई थुगाइबी ओइबे हजि अतोप मॉडर्न सेगाई थुगाइबी प्लास्टिक की तौरगा तौरी बेलून तौबद माइन ओइबे याय अदगी कबुई कबे वारी लिबी बे स्टोरी टेलिंग ओइबे याय लमै थाबी वारी लिबी बे याय गेम सानन बे याय एनीथिंग तवन बा क्रिएटिव ओइ नुंगाइबा मोनोटोनस ओइदबा अदुगुंबा क्रिएटिव joyful learning ओइना बि तंगता अखै अरु सीएम नबि तंगता अखैना with due कनो ऑनरेबल सीएम ने लौजरा कांदा अखै मदि ऑर्डर इशू तौखरे तोंगान तोंगानबा मफमसिंगदा पांगथोकनबगुम टीचर्स डे गे थौराम ngasi silchar gi manung chanbada laiba kasar college da nat ki oiba jagoi isai kaya ga loinana pangthokrai kasar college manipuri students unit ki liching makhada thauram pangthokiba aduda college asigi chemistry department gi haisodi thangjam paulen manipuri department gi laishram nipamacha yendrembam anamika amadi english department gi karam siluna athoiba lengbirakpa sing oina sarukya ki थौरमदुदा महाइरोई सिंगना ओजा सिंगदा मखल मखल क्यागी खुदोल पोत पिदुना इकाई खुमना बोतकी मणिपुर की इनर अमसुंग आउटर की एमपी अनि डॉक्टर आरके रंजन अमसुंग डॉक्टर लोरहो एस फोजी अनि बु सखंग माइखंग नबा अमदे वारी बटाई सानबगी थौरम अमा ngasi कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट के यांगलम वावगाई कैथेल दा पांगथोक्रै ngasi की थौरम अदुदा असिल अरांगी माइकै दगे इनर अमसुंग आउटर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसी की एमपी अनि दा अचंबा खुदोल पोत सिंग पिदुना एमपी अनि बु हराउते यामनो ओपगा लोइनना तुंगदा मियाम की थबक थौरम सिंगदा मपुंग फाना पांगथोकप ngamba ओइरसनु हाइना याइफक मांगोल पिखी थौरम अदुगा मरी लेना एमपी डॉक्टर आरके रंजन ना एनपीएफ असि नागा खक्तगी पार्टी ने मणिपुर थुगाइना बहोनबा पार्टी हाइबसी लालबु वाफम ने ngasi कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट के हियांगलम वावगाई कैथेल असिदा सखंग माइखंग नबगी थौरम असिदा एनपीएफ की एमपी डॉक्टर लोरहो एस फोजी अमसुंग एमएलए लैसियो कैशिंगना पुकचेल दा लौथुप लौकोई लेतना हराव हरावना लाक्तुना मियामगी मरक्ता पुल्लरिबा सिना लेंगद्रब खुदम ओइरे ngasi miyam marakta laktuna thauram asi saruk yariba sina takpadi manipur gi damak makhoina lepli manipur kai dana ba hona bada makhoi su saruk yari haibadu takle bane BJP amasung NPF na taba topa party na political gi khudong chaba launa ba pangang dangang bane panghai da haizin bane haibadu ngasi di mayek sengna takle haina phongdoki sengna adugumba wakhalor leiba party warga de ngasi kari di lorho amasung laisona कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की प्रजा सिंह कौरगा टिंग टिंग लाका न मया मरका अरोब अथुप अमत लेतना थमोइनगी वा हाइबंग मिबसे मसिना ताकदी राजनीति सानबा बीजेपी नतबा एनपीएफ नतबा अदुगुब पार्टी सिंह अदुना प्रजादा लान लान हाइजलगा तो सिंगनीगा तमीगा अनिसे खाइबुं तानो होनबने थौरम अदुदा आउटर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसी के एमपी डॉक्टर लोरहो फोजीना महाकी वारोल पीरदुना एमपी अमना तौब ngamdaba थबक मयाम अमा लै अदुबो ngamba amadi लै ai soidana hotnagani maduda nungsinaba purakpa haibasi khwaidigi maru oibani haina khale jingtam amata oina kusamnana थबक suminaba ngamdana lairakpa matam kya hokre jingnaba laiba thajaba ngamdaba haibasi laibana aikhoibu kaina hanbani aikoi amaga thajanaba thamsi amaga thajaba thamnaraba ing tappa puraklaba amaga pau phawdoknarabadi nungsinaba chawkhatpa purakpa ngamgani haiki amana mabu unaba ngamdaba khutchamnaraga thabak suba ngamdaba haisi matam kyam thawbre masi sumaina jingnaba haisi laiba haisi thajaba ngamdaba haisina apego pakhan ba khaina hanbane मधुर लैरोदबनी थाजबियो
ऐसे कनानो ऐसे खंबियो ऐ चिंगमीनी ऐ नागाने से नोइन ऐ को खंबी द्रगति करम मफोंग नोइन ऐ को थाजबियाने ऐ को खंगकांदा ऐ के फत्तबसुले अमोटपले ऐ की नुवाइतबले ऐ के अपामबले मदु लोइनमक तो खंबियो हैबसी अमुक हंजन हजनिंगबने ओगी मरथना तेमे ब्रेक में लौसरी कंगला फूड प्रोडक्ट इरम दंगी असेंग महौं येंदियो गार्लिक मिक्सर खत नतना कंगला गी अनोब फूड आइटम सिंगी महौ खंगलबदा ngauroi कनाबो लेबगे कंगला ब्रेक की मतुंग दा मैम उतराम नोकचरे मखादा पाउ पिजरे पुलिस ना फाजनदना हौजक जेल दा थमलिबा जेएससी की थौमी सिंह कंडीशन अमता यावदना थादोपियो मखोई महुत्ता ममा मपा अनि कैसुम संगदा दुम लेजखरगे जबान पियु हायरबसु मैजिस्ट्रेट की ममांगदा जबान पीरगे हाइना लैखिद्रबी की बेबी सनागे पोकपा मपा टोमचौना थमोय सोकना फोंदोखरे तांगमई बंदा लैबा मसागे मयुमदा ngasi पाउमी सिंग उनबा अमदा टोमचौना मखा तारदुना केस असि हाई कोर्ट की विद्रो तौबा लैते असेंबली मेफम की क्वेश्चन आवर्दा वहंग ओइना पुखन्नबगी दमाक मतम खर लीव लौखिबने केस असि सीबीआई दा सिनक्रे हाइना चीफ मिनिस्टर मसामकना हाइखरगा सिनरमदबा सिमक प्रजा मियाम गी मित्ता उच्चाइबनी हाइखी मतम कुरे खुगी दमकता चरा हेनबसु जेंद यावदना अना यावदना म्याम तौरे चरा हेनबसि डॉक्टर पुथोपिरमी प्रोग्राम तु उनगे हबसु यादरे यादरगसु यादना मोय अदुम हेली तगुमसुं मसि मयाम सि आई येंगदुना लेबंग मक्तरे मरमदि करिनो रगा ई इसा गी दमकतनी को मोयना तौरे बसे हबदु खल्लुबदे खाम ngamdre अदुना मोय तरागा तेरे असि कनेक्शन अमत यावदना अथु मतमदा सरकारना थादोकपियु मोय तरा तरे की मोहत ममागा आइगा एखोइनि ओइना मोहत सिनजरगे मसिमतंगदी स्टेट गवर्नमेंट याब पिनबियु हाइबसे लेबा प्रजा मयामगी ममांगदा मसुंग स्टेट गवर्नमेंट थमजरी नाकलमरोमदा ngasi इम्फाल की मफम अमदा पाउमी सिंगुनबा अमदा जेएससी के कन्वेनर इंचार्ज एल ज्ञानेश्वरीना मचा काइना बगी मैचा खांगलिंगाय असिदा बेबी सनागी ममा मपा इमुंग मनुंगी मियोय सिंग अमदे जेएससी की थौमी सिंग फानबगी कोइतान तानरिबसी लेंगा के मचिन अनि लोंगबा थवोंगने असिगुम्बा थवोंग असि मखा ताना चथबिगनो मिहाद असिगे अचुम्बा लंगला लंगजिन पुथोपियो सीबीआई दा केस असि हेक सिनद्रिबा फावबा जेएससी के खोंगजंग हेन नकनबा मुओंगदा मखा ताना चंगसिनबा सेम सादुन लेरे हाइखी हेक मणिपुर लेंगा कसिना सिनद्रि फावबा अमसुंग सीबीआई ना अखोइगी बेबी सनागे सुगुमलबा केस असि पाइरे हाइबगी थाजबा याबा अदुगुम्बा सीबीआई की ऑर्डर अदो मधुगी सी अदु मणिपुर सरकार सिना जेएससी अमसुंग मियामदा हेक उतरी फावबदी अखोइ हौग्रिबा जेएससी की असुगुमलबा मूवमेंट सिंग असे असिदगी हेना साथीबा अमसुंग थवाई थादोबा भावदा थादोक्तुना बेबी सनागी लंगला लजन फमद्रि भावदी जस्टिस फंगद्रि भावदी अखोइ जेएससी ना मियामगो लोइनना जंगसिन जगनी हाइबसे मियामदा थमजरी हौजक मणिपुरदा कनबा इशू ओइरिबा बेबी सनागी मिसिगा मरी लेनना क्वाकैथल गानपी थोंग मपालदा लैबा बेबी सनागी अपोपी ममागी मौपानुपा खोंगबोंग मयुम प्रेम कुमारना लैबा वरागी कादा पुलिसना ngai hak leitana laktuna koithithibagi thabak chatharibasi tawbiganu haina mahakna phongdorakle ngasi kwakaithel ngana pithong mapala punba maira paibi amadi club ki members singa puna pangthokiba paumi singa unaba amada nupi samaj ki president imati hai shramani baby sanami sigi matangda police statement piru raba matong hanjin laktuna nongmagi sel tanduna hingjariba prem kumar bo sufam nompam khangandana lairibasi athuba matamda lepiyu mi amabo sumna otpagi haina biasi uniform setpa police singna thado u haiki अमरोमदा पुलिस प्रेम कुमार हंगलिबा वहंग ओइना महाक अमदी मचे लम लापना लैनबना पाउ फाउनदे अमदी बेबी सना पिकलिंगैदा मचेगी मचानी हाइब खंगे अदुगी मतुंग तारकपदा लैत्रे हाइब खंगबने अतै मरी मता अमत लैते पुलिसना सुमना कोइथिथिबगी थबगसी लेपियु हाइना फोंदोखी
बिबी सनागी ममाग पोमिनबा मक्वा नुपाने हाइदना थाना सिंगना लागा बिबी सना सिबै मतंगदा हंगने हाइदना ngaleतना लाकपदा थाना ना कौदना मानसु सिंगदोक्चरुरे अदुगी मतुंगदा अमुसु तततना लाक्तना हंगना अंगांगी थबक सुबम जाबम खंगद्रे अदुंदा से मैरा पाइबी इमा सिंगजिना मागी मवोंग कीरिबा तबक सुबम खंगदसिदा सेंतोकना बायना अखोय मयामना लाकपनी मतुंगदा खुजाई मपू दंदी ताई हाइबै फिबम दंगना तौबिनु सरकार की यूनिफॉर्म सिंगना हालतन थीबदु तौबिनु अंगांग सि सुरगा चाबनी नौरिबनी सुददि हिंगोइदौरिबनी मतुंगदा अमु हन्ना लाकपीदना बायना अखोय नुपी मयाम मैरा पाइबी मयामना सेंतोकचरी बेबी सनामी सिगी मतंगदा मणिपुर पुंबदा कौकिबा बन लेंगाकना कौहनबनी लोइनना पालिबा लेंगागसी लमदम असिबु तंगदु लेताना लेहनबा पामदे हाइबसी मयेक सेंगले हाइना थांगमैबन केंद्रगे एमएलए जॉय किसन फोंगदोख्रे ngasi thangmaibanda laiba MLA gi yumda pangthokiba paumi singaunaba amada joy kisana mesi asigi asengba wayal fanghanaba gidamak CBI da sinagani hairaga ngasi fawba sinadana thamba sina lamdam asida thokaningda ba thogdo kaya thorakpane house ta haidokiba wa ngaktaba laibak thibane chief minister masamak chatrabasu mathak thongba mihut amatharaga case asi CBI da sinaba yaraba asida ngasi fawba na thaiduna laiba laibak thibane Laibak irang thokan ningdaba saraga irangi baton tauba manba mawong tawhaningde loinana Manipur Police Department na JAC gi mihut phajinba matamda achan miran naiba mawongda constitution bu aranba mawongda sizinaduna leire amaromda baby sanana tamlamba standard rover school asi fake ne haiduna police department gi makok thongba officer mana phongdokkiba leire adumapu fake ni haikiba school asi amukhana baby sanagi mamanabi sing mahai tamba haure haina phongdorakpa sina लेंगाकना फेक स्कूल असिबु थिंगजिनबगी महुत्ता सौगलिबा असिगी मरुमदा करी करम मरम अमा लैरिबगी हाइनसु लेंगाकता हंगलक्ले उच्चाइबे थबक से तुओसे याम सेंगना असेंगबदो मसिगी मिहात पसि लंगलांग लंजिन पुथोकनबा तौरसी सेंट्रल गवर्नमेंट नसु नोट पिरबा यारबा अद्रैद मणिपुर गवर्नमेंट ना ngasi irang hori meyam se mikup to namdalaba yaraba DGP na chief secretary ga no ma kaktharo lobe yare na paper gi editor amagi makha de ireba paper ani uhumna kanna haireb sida manipur lenga huji kai torgi tum leiri sinida aduna matungda any patan ngasi imai bel sing horokpa satra satri horokpa je sikal mun khongjang horokpa da any tholpagi masigi responsibility di manipur meyam na khangbiu akoi gi malpali ba government sina manipur se tangdu laitana le haningda ba manipur se irang thoning ba shanti lehen ba pam da begini hai ba se ayang na haijari masi meyam punamangna kobiganu lengang na karigi shanti leiba pam ri bano hai ba se manipur paja meyam khudimangna hangba question ni lengang na khumbi Haukiba July 10 da Kangpopi district ki manung chanba Henjang village ke chief amadi machanupa hatpada chenaba KNFN gi cadre ama ngasi ayuk Imphal commando amadi kuntaruk suba Assam Rifles ke apunba team mamana Thoubal Dam police station gi manung chanba Mongham khuldagi fare Thaudogodu da hakthengna chenaba Lalholba sige self style commander Let Colin Elias Lelen Haukipte asongba marak nangsong ki khudong chabalawduna nanthokre haide combined team aduna Pahauraba cadre adudi Lukam Haukip Chahi Nifu Apokpa Nam Colin Haukip Kawe Senapati district agine Farba Mio Yasidagi Italian Saba 9mm Beretta pistol ama 9mm gi life round kun single barrel gun mari single barrel gi life round mari empty case Taranipan Aadhaar card ama sale oina lupa lising mari mobile phone ani amadi power bank amaga recover tawre haide Police tagi fangba paugi matung ina Imphal East ki Thoubal Dam police station ki manung chanba Mongham village area da ain na thingkraba Lalholup KNFN gi mioi khara chathok chasin tawre haiba akaknaba pau ma fangbadagi Imphal East ki additional SP operation TH Krishna Tombi na luchingba Imphal East commando amadi kuntaruk suba AR gi combined team amana ayu angan bada pung ani makhairom aduwaidagi koisinduna thamlaga chingnaba mafam sing park sanathiba humagi thabak chathakibani Maduda khulgi maning thangba narak mongsong manakta Lukam Haukip phabangamki adumakpo commander Let Cousin Elias Lelen Haukipte asongba marak nangsongi khudong chaba lawduna nanthokibani haire Amaromda Bisnupur district police commando gi kangpu amanasu PLA gi cadre ma fare faraba cadre adu Kwakta ward number 8 tagi MD Siras atopa mingna boicha chahi kunmanga apopa laikhidraba MD Samsur Ali Kawi More da laiba nifu humdoi suba Assam Rifles amadi More police ke apun batim amana akaknaba paw mo fangbadagi ngasi nungthil pung ahum lom taba duaida More kaithel da laiba hotel amadagi Prepark Pro gi recruiter gi agent oina laibani haiba nupi ama fangai pangamkre
Fagalaba nupi adu Laurembam Premavati Chahi Nifutaret Mapuroiba Laurembam Manglemba More Ward number 5 Tikini Haide Farba Mioy adu More Police Station the Sinakre Ngasinong tilpung ahum lom taba matamda Imphal East District Police Commando gi kangbuna Dolai Thabi Multipurpose Project manaktagi Mioy ani masing yamlaba nisagi polam ga kona na fare Faraba mioy ani adu cycle gi Faijang Village tagi Selal Tauthang Chahi Kuntra Manga Apokpa Hengam Tauthang amade Haukumang Chahi Kuntra Apokpa Songhau Kawi Makoi ani dagi brown sugar kg amaga gram chanipan nifu kani kg mapan Honda Activa ani mobile phone ama fangle haire Farba mioy singamadi makoi dagi fagalaba polam singadu ngasi numidang paumi singi mamangda puthokladuna SP Imphal East Jogesh Chandra Haubijamna fagalaba polam singasi Malim gi kaithel da lupa crore ahumga lakh nifu romgi oigani haiki Hogi mioy ni khak phagi pharaba mioy singadu koina fajana check taw matamda makoi dagi brown sugar kg amaga 840 grams adagi hoi kani kilo mapan amasung moina tongba gari sing Honda Activa aduga mobile sing puna maloina makoi na moida seize tawgi aduga makoi dagi yamnaba khoi sigi drug sing je moina gari da puraga lakpa matamda khoina phaba ngamki wahang pang to matamda moina processing asi Kangpopi district ki Laisan village Faijang village haiba jaga sidagi makhoina leiraga purakpani aduna moina lambida atopa makhoi gi posi matang yonaba lakpa matamda khoina phaba ngamgibani Ngasinong tilpung ama makhairom taba matamda Nambol Police Station gi manung chanba tidim lambi paringi ulau kobila makhong mapada lambi gi nakalda wakhal manglaga taduna leramba miyoyama laikanaba ngamdana laikhidre haina Nambol Police ki cherol amana haire cherol aduna makha taribadi miyoyama lambi da taduna leire haibagi pau fangbadagi khudakta Nambol Police ki kangbu ama mafam adu da changsinki khudakta miyoy adu CIC Nambol da pukhatuna laikanaki tungda Rims Hospital da refer tawrakpadagi Rims sa pukhalaki Adubu Doctor na miyoy adu sire haina khangalaki siri ba hakchang adu Rims Hospital gi miren sangda masak khangdok na bagidamak thamkhre laikhidraba miyoy adugi yet thangba pambomda star mark ama hakpaga loinana tababi haina thai haire pawgi marthana tembe break ama muk lawsari Sheer dreams in her eyes, dreams to fly, dream to bring a smile. Thanks AHM for making our dreams come true. AHM, a complete air hostess training institute. Manipur ki ahanba 24/7 cab service oiriba lamjingba cab na ahanba oina miyam gidamakta monsoon offer ama pijari bo offer adudi 5% discount on any trip or any package. Akupamorol gidamak contact tobiu Lamjingba Cab, Nagamapal Rims Road, Lamjingba Group Building, opposite to Lamjingba Nidhi Limited Imphal. Aikogi phone number 18001027 natraga 8794613154. Break matungda makataba pau pijari Assam Science and Technology University ASTU na sinduna haukiba August ki tanga khum amadi marida pangthokiba North East Hackathon lisingani taramapanda Manipur Technical University ge Department of Electronics and Communication Engineering ge mahiroi harautayamna okhrei ngasi MTU ge conference hall da pangthokiba thoromaduda athoiba lengbirakpagi warol piraduna Education Minister TH Radeshamna hauzuki matamasida technology yaudrabadi hingba yaraktre aduna Technical University ama laiba haibasi yamna maru oi MTU asi lisingani taratrukta haudokrabasu teleba matamasida asigumba achievement nama fangba haibasi yamna chokthok chaningai ni Miyam nasu MTU gi satra singbu puning thogat piyu haina makhatana phongdoki Portnoy University ama lei hai institution ama lei haraga Manipur gi prajana khangdabdo ngasi di matam oire haina akoi phongdok matam oire hedna akoi gi naha satra tara gi team ama chapane tongan team mani ne manga gi team amana yam phajaba ahan boiba competition amada adura akoina successful oina team champion shorakpa aduga lupa la makhai gi prize ama so phangnan lakpadura masina ta best discipline team moise mase akoina takpa ngamda leram do moina noin takpi dai taksarani na moi masana masai talent tuna hanigi governor Owen Srivastava when I was ADC to him oiring in man hai Manipur gi da leiba mi singse masi
एरोप्लेन से मथक पायरेंगे आकाश मयाद यारक्तरसु सेमंगमगनी हन थौरमदुदा MTU की वाइस काउंसिलर प्रोफेसर एल तोम्बिना हंदक पांगथोकिबा नॉर्थ ईस्ट हकाथोन असिदा पिकलेबा स्टेट असिदा लैबा MTU की छात्रना फर्स्ट तारकपसी लमदम असिगे यामना चौथोकचनिंगाइने मतुंग ताबदसु मिथोय मिहेन मंगमनबा होनसी हाइकी तोंगान तोंगानबा स्टेट सिंगदगी लाकपा टीम मौद्रा हुमदोइना सरुक याकिबा चांगदमनबदुदा अहानबा मना फंगलकपदा नतना बेस्ट डिसिप्लिनरी टीम सुतारक्रबा महाइरोय मंगाना साबा टीम अदुदा सरुक याकिबा महाइरोय सिंगदो खुदोल पोतपिंदुना पुनि थवतकी मार्जिन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ना मणिपुर अनौब ओइना पाइखलकपा सनागी संगाई हाइना मिंगथोनबा टाउनशिप प्रोजेक्ट की बोचर नासी नॉर्थ एओ सिदा लैबा होटल क्लासिक लॉन्च तौख्रे नासी थौरम अदुदा इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस IK मुइवा मणिपुर वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन मैसनाम बिनोता देवी पूजा एलांगबम IAS अपुनबा फिटनेस सेंटर की पायनर युमनाम हेमलेट अमदी LJP की स्पोक्सपर्सन निंगोंबम इबोहल मैतेना अथोइबा मिथुंगलेन सिंह ओइदुना पांगथोके हाइरिबा सनागी संगाई असी इम्फालिस की नोंपोक संजेमबमदा लेगदबने ngasi थौरम अदुदा मार्जिन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर KH लेशेमबना फोंदोरकपदा मणिपुर की मपानदगी लाकपा बिजनेसमैन सिंह अमदी लमदम असिगे बिजनेसमैन सिंहना इम्फाल की अकोइबा मफम सिंहदा खक्तमक बिजनेस तौबना इम्फाल मयोंदा हौजिक अंगकपा फंगना चिलहलिबा अमदी मणिपुर की मिसिंग याम्बा हेनगलकपना मरम ओइरगा लाइफम चाफम लैतबा अमदी चथोक चसिनगी खुदोंग चाबा हंथरकलिबा सिगी येंगलगा ngasi प्रोजेक्ट असी पाइखलकपने प्रोजेक्ट असिदा तोंगान तोंगान वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज लैरबा इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग याउना प्रीमियम रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड क्लास स्कूल हॉस्पिटल न चिंगबा मियोइबा अमना हिंगबदा चंगद्रबा याद्रबा खुदिंगमक लेहन्नबगी पांदम थमले मसिदा मियामना सपोर्ट तविदुना महाकी मंगला नसी माइ पाकपा मियामना ओहेनबियु हाइना हाइकी नोंजु नुमित खाइदना थबक कयामा चंगचलब मतुंगदा ngasi अखोइगी ब्राउजर्स रिलीज जस्ट इनिशियल स्टेप नि ngasi अखोइना ब्राउजर्स रिलीज तौसै से तबदबु हाइरिबा ब्राउजर सिदा फोंगकदौरिबा मंगनान मयाम सिंसे अखोइना एज ए कंपनी साइड तगी एज ए मार्जिन कंस्ट्रक्शन तगी अखोइ नोंग मनत्रग नोंगमदि हाइरिबा प्रजा सिंगी लैरिबा इरैचा सिंसिगी मंगनान से सोइदना अखोइ कंपनी ना फाउंजबा ngमगनी परिंग नाइना चथरकपा माउ गैथेल हयेंग तरेत सुबु ओइना याई स्कूल हेचम याइचम पाट के अकोइबदा लैबा फुटपाथ फम लगनी हाइना याई स्कूल एथलेटिक क्लब YAC की सेक्शनल सेक्रेटरी मैट्राम संतोष फोंदोखरे ngasi YAC ग्राउंड पांगथोपा पाउई सिंगो उनाबा अमदा संतोषना माउ इम्फाल मार्केट कोऑर्डिनेशन कमिटी अमदी YAC अनि पुन्ना खुसमनदुना फमगदौरिबा माउ गैथेल असिदा माउगी लाकपा ललोनबी कयागा लोइनना चाकलेन अमसु चामिनगनी लोइनना चिंग अमदी तम्मनी की मरक्ता लैबा नुंसीबगी मरीसु चेसिनन नगमलगनी हाइकी मणिपुर की बॉर्डर लेरिबा इचिनाउसिंग सिगी अवाल अपादा अखोइदा पाउ पिबिरागदी मतुंग दाबदसु अखोइना अंगम मतेंग पांगदुना तंपा अमदी चिंगदा लैबा इचिनाउसिंग अखोइगा अचेतप मरी अमा नुसिनबगी हाना लेरमिबगी मथक्ता अचेतप मरी अमा सागतपदा मणिपुर मियामना मतेंग पांगबियु हाइबसी ऑर्गेनाइजिंग कमिटी की माइगैदगी नोलुंगना निसिंगजरी सिंगतम अनिकी नुसिनबा इमोशनल इंटीग्रिटी पुरकनबा होनबदा अखोइगी माउ इम्फाल कोऑर्डिनेशन कमिटी अमदी स्कूल एथलेटिक क्लब ना सिंजरगा माउ इम्फाल माउ मार्केट अना अखोइ तौजगदरबा सिदा अखोइगी मयाम पुनमकना सोजो पेबिदना अयुक ngन थोपिरकदना अखोइगी मोइना चिंगदगी पोथोरैबा पोथोकसिंग असि मयामना लैबिबा अफबा वही वता सिजनबिदना अखोइगी नुसिनबा मरी अमा सागतपा याननबगी होनबदा मयामना मतेंग पांगबियु हैना मयामदा हायजरी Humanism Foundation amadi Moreda laiba nifuhumdoi suba Assam Rifles na punna sinduna haukiba tha kharagi mamangdagi hauna Moreda laiba tongan tonganba community kayagi naha oriba nupa nupi singda Pradhan Mantri Kausal Vikas Yojana PMKVY makhada laiba tongan tonganba scheme singi training da sarukyariba NSDC satra singda ngasi educational tour ama Manipur gi tongan tonganba mafam singda chatnabagi damak battalion asigi commandant Sumit Sutna lamthakre Turasina Manipur की तोंगान तोंगान बा लोकटाक लेक वार मेमोरियल स्टेट म्यूजियम अमदी जू याउना तो मफम खरदा चटकनी हाइरी मालेम की मफम कयादा चंगसिलिबा ग्लोबल डे ऑफ एक्शन टू सेव अमेजोन हाइबा कैंपेन की सरुका मोइना ngasi यूथ फोरम फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स न सेंदुना थौबाल डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चना लैबा खोंगजोम वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स की गेट पांगथोखरे
Save Eastern Himalayan Region, Save Amazon and its indigenous people haina thaba banner makada chathakiba ngasigi campaign to the sarugyakiba singna Save Forest, Save the indigenous people, Stop unsustainable development, Stop loot and plunder of ancestral land haina thaba placard sing seasonake. Ngasigi campaign adu da sarugyaramba Youth Forum for Protection of Human Rights Manipur gi convener Takhel Changbam Sasikanta Sarmana Malemgi mafam kayada changsiliba Save Amazon campaign gi saruk amu oina ngasigi campaign ase pangthokchabane. Masigi maramdi hanadagi hauna development project kaya development ki mingda lengakna amadi multinational company kayana aikoi yakoibagi chingpat turel amadi ecosystem kaya manghalaktuna global warming da climate change da safu amapiduna Lairingai Cherakasida, Hanadagi Mai Chaglaklaba, Prithivigi Tawaini Hainariba, Amazon Forest Asi, Handak Nakai, Hena Chaksilapasida, Naha Amoina, Mipaiba Fauze. Maramasina Safe Amazon Gi Kongzangasi, Sarugazavani Haiki. Handak Hanadagi Sakna Sulak Ledu, Handak Kahena, Amazon, Ren Forest Saglapa Sida, Yamna Kahena, Mipai, Akoina, Naha Amoina Fauze, Aduna Koset Amazon campaign Sida Koy Sarugazavani. Aduga akoigi Eastern Himalayan region na tara koi North East ki maruina sijo koi scientist kya na su global warming lakpadagi akoida sauna kaiba lakpaya haina lebi serak asida Amazon su sagla sida so koi kunna alaulawni na si kunna septa gunde se haina Chahiasige Department of Education as Government of Manipur na mathau masak khangba oja singda piba State Award to Teachers lisingani taramapan gi mana fanglabi Nambol Kendra gi manung chanba Laimapokpam Public High School Laimapokpam gi Headmistress Science Graduate Teacher Longjam Manglembi bu haraute amna okhrei Longjam Manglembi na Manipur gi Chief Minister amasung Education Minister na ngasi state ki thakta pangthokpa ozagi numit palan thoramda khusinarkiba award lauduraga halakpada maiga yodom gi miam school gi mahairoi sing na school da lai pareng sibiduna amade khudolpot sing piduna taramna okhi Laimapokpam Ishwakamadi Nambolgi Miyoi Sing Yauna School Management Committee na Sinduna Laimapokpam Public High School da Pangthokiba Thauramadu State Award to Teachers Lisingani Taramapan gi mana fanglabi Oza Manglembina Nambol Kendra gi MLA and Loken School Management Committee amadi Laimapokpam Gram Panchayat amadi Lamdam sigi Social Workers singi matenga loinana mahakna mathau ningthina tauba amadi school semga sagatpa hingathanba honaba ngamkibani makoibo hainingai leitana thagatne Makatanasu Mahaki Punsina Ladiba Makai, Mahairoi Singi Yaifanaba, Tabakaya Paikatpada, Laingaki School Sing Hingana Bohonabada, Achobo Todang Lokigani Haiki. Handaki, I award si, I bu, Sang Haijo Hairabadi, I Lamapopongi, School Development Committee Sida, I credit se, I Piba Pami, I am Sigima support Kimatuna, I award si Pangjarapani. Ngasi Jiribam gi Champanagar Awang Laikai da Laiba Community Hall da Maitai Irol Iek Lona Silon Apunbalop Milal Kanglaipa Kamadi Department of Language Planning and Implementation Ani na Sinduna Paksana Maitai Mek Sandopagi Pandamda Lem na Maitai Mek Tambibagi Tauramama Hodokray Tauramaduga Mari Lainana Hoirem Laikomba Maitai Assistant General Secretary Milal na Haikibada Milal Kanglaipak na Chahi Kudingi Lepa Laitana Lamdamasigi Mafam Kayada Kunda Minariba Mafam Singda Chatuna Pangtukpagum Ngasi Jiribam daso numit tarani chupna lem na Maitai Mek Tambibagi Tauramasi Pangtukpane Ngasi Aikoi gi Lon asi sibaga chap manana leidi Leiriba Laingak nasu mityeng changbagi mahuta nongmonomi khatnaba romda tahalaga leiba sina development leitabane Lisingani Tara Taruktagi Maitai Mek asi chatnare Manipur Official Language Act Lisingamaga Chamapan Humfutara Mapanda Clause 12 Act Makhada Lairiba Bengali script haina Lairiba si Maitai Mek to onto u haina sarkarda taksinduna lakpa si ngasi fawbo ithokte Maramaduna Milalamadi Language Directorate Anina Sinduna Ahal Angang Khaktana Maitai Mek Khanghodaba Chitha Hoba Sing asi Menkhatnaba Haiduna Khongthang asi lokalakpane Haujikti Internet ki matamnina Milalgi Etude Learning App ka khusamnaraga August 19 da application asi miyamda khusinakre Maram aduna miyamna Etude Learning App asi download tawduna isa isagi yumda tamjaba yaragani haiki Forbit Global Construction Private Limited ki Sentang Makhada Manipur Muslim Online Forum na Sinduna ngasi Manipur Press Club ta Disbursement Program of AMP Jakat Scholarship lisingani taramapan khusinabagi tharamama pangthokre Thauramaduga mari lainana mahairoi anida selgi mana khusinaki Thauramaduda sarugyakiba
MMOF की प्रेसिडेंट MD Rayes Ahmad na fongdokibada lising ani tara dagi safong lakiba online app asina ngasidi lamda masigi mahai masingi lamda mahairoi kaya ama lairik amadi training piduna thabak fawbo tohankhre matung tarak pasu education ki lamda muslim singbu hena fagat hanba honakani haina fongdoki इंडिया की ओना ख्वाइदा की ममिंग चटपा सुपर 30 अनंत कुमार की हमदक मूवी फाव पुथोखरबा अदुगुंबगा चप मानब मॉडल दा रहमानी 30 कौवा मलै मदुगी रहमानी 30 सी 2013 दगे कोई लिंक अप तौरागा मणिपुर दगी हौजिक फावबता सात तरागा तरेट 17 स्टूडेंट्स कोई थाजब ngамखरे लोइनना अखोई थ्रू दगी इंजीनियरिंग अखोइना स्पॉन्सर तौरागा जहांगीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द इंजीनियरिंग लोइरागा हौजिक मसागी प्लेसमेंट फंगदना थबक तौबा हौखरे लोइनना Shahin Falcon Group of Institutes Bangalore da leibaga makoida ikoina sponsor tawraga NEET ki exam da handak kida ngang MK Faraz Ahmad Kawwa masu yahon zakre asumna ikoina society sida ikoina piba ngamba contribution in the field of education ngasi fawba ikoi leptana sangsinjarakli amadi makhata na su sangsinjakigani ikoina yamna Kanna thazai maramde we strongly believe that education is the only solution for all existing problems. Manipuri culture amasung sumang lagi lamda miyamna sakang naraba oja sanakya ibotombigi humfutara humdoirak suba mapo kumon ningsing tharam ngasi kai sampata leiba masage mayumda pangthokre tharamadda sumang lila dharma theater amadi culture gi lamda saknairaba miyoi kyana sarukya ki Miyamna laikidrabagi saktam da hikal ekat tamduna ikai kumna but kiba thoramaduda sarukya kiba Manipur State Sumang Lela Council gi Secretary Saugrakpam Hemantana laikidraba oza asina lamda masigi culture gi lamda kathok lamba thodang singadu ningsingduna ngasigi thoramasi pangthokpani haiki Hiram khudimak tawjariba ikoina ozagi mapok numit ase masig September gi tarik 5 ase sahi kumja khudingi palon tawjabani adubu ngasi se koina karang piglak po ina sinjar fawda yamna thawai hakchang yauna sinjabani aduna ngasi September gi tarik 5 ozana maliam da khongda rakhiba numit ase ekoina palon tobum toi ozana laiwei kharbsu magi mapok kumon sidi ekoina matam khudimakta oza ase ekogi thamoi da nawong na poktuna adumak leigani mangna pokliba makai Manipuri culture se awang thakta lakani haiba wakalon si thamjara kanda ngasigi ozagi pokibagi numit ase ekoin mapok kumon palon tokjabani Maruti Suzuki na matamga chunana nauna puthokpa XL6 car ngasi chungmairong da laiba Maruti Nexa gi showroom da launch tokre miyoi taruk kom na tongba yaraba anauba car model ase tongan ba machu tarukta variant makal mari khanbagi khudong chaba fangali thoramadu sarugya kiba Maruti Nexa singmairong gi general manager Singhajit Yumnamna ngasi launch tawriba Maruti car XL6 ase achauba imung singna yamna khudong chagadaba car de car asigi mamal lupa lakh mapan humfut lising humfutara mapan chatruka kuntra mathoi degi hauraga lupa lakh tara mathoi lising ni futaro chamaga kuntra mathoi fawba pi haiki Manipur gi khoi gi kitang chawba family hai direct and family level kangbu gi di XL6 se yamna convenient oiba khoi gi 6 seater na phamba yamna comfortable oiba car am oigini ana khanjai aduga ngasi gi launch da mayam lakpidana ngasi gi crowd sibu khoi gi function sibu mapung phan bi damakta Nexa sing marong gi tarap tagi Singhajit Yumnamna thagasba pongdok chari Hausa kamok sana bagi pau. Numit nini chupna chathagadaba kumapan suba All Manipur Trap Shooting Competition ngasidagi Imphal East-ki Nongpok Sanjembam da leiba Langai Model Village ta hokdokre. Haudopagi Thoramaduda Managing Director Langai International Arun Takhenjambam Kunau Development Committee gi Secretary Takhel Mayum Mangi, Manipur Rifles Association gi Senior Vice President N Indrajit Amade, Manipur Rifles Association gi President M Rachandrana Maru Oiba Mithung Lensing oina sarukya ke. Thoramaduga mari leinana M Rachandrana hai. Handak pangthokliba sina trap shooting gi oina ahumlak subani. Mamangda trap shooting event ase
कोइरेंगैदा लैबा BSF कैंप पांथोकी पांथोकलिबा कॉम्पिटिशन असिदा पुन्ना शूटर निपान सरुक यारी ममांगैदा शूटर कुनमापन हेमन सरुक याखी अदुबो कुमसी चहीगी ओइना GV मबलंकार शूटिंग कॉम्पिटिशन दा सरुक यारुगदबना शूटर सिंह खक्तमक सरुक यारी हाइना फोंदुकी ngasi handak ki oina di khoina participants se khara limit oina thamjare maramdi tarik tareta khoi gi all GB mablankar ki shooting kono se competition jaw da bagi last date of entry se tarik taret ni aduna khoina tournament du yaw go da ba entry du da khoi logjara ba last year the BSF da khoi nearly 29 shooters khoi kapi handa mukte khoi kitang limit oina tojai ngasi go na kaptori si haju phawda shooter nipan restart to Manipur Rifle Association sinjaraga koigi yam thuna koigi permanent oiba shooting range ama trip ki amasung iske ki shooting range ama laini haina koina asa tawje Armstrong Pamaina Luchingduna Semle Hariba Manipur Amateur Boxing Association ase Boxing Federation of Indiana recognized tawde amasung masak sukhangde Association asina hauzik lamdam asida fongliba pauche amadi electronic media da boxer mayam lawgani amadi miram da thagani haiduna masana sibu pamjaba angang sanaroi kya recruit tawriba se angak popoi haina ngasi Manipur Press Club ta pangthokiba paugi mifam amada Manipur Amateur Boxing Association gi Secretary General Khoibi Salam na phongdokre mahakna haiki Armstrong Pamaina namduna mamang thagi August 19 da association gi mikhal pangthokiba mikhal adu mawagi ayabagi mayoktani Chatna Bayaroi, Maramaduna, Lamdamasida Ladiba, Masana Sibu Pamjariba, Sanaroi Singi, Mama Mapasingna, Armstrong Pamaina Luching Liba Association Asida, Tazabat Tambigano. Hauzik Boxing Federation of Indiana Sakang Liba C. Y. Irabat Amadi, Khoibi Salamna, President Amadi, Secretary General Oiliba Association Asikaktani Haiki. Yuanguda, I did a quick high constitution, who the Algeria, Nui Constitution, Domabag, Educamuda, Adigi. Controlling body national ki thakta leriba apex body oriba BFI is a boxing federation of India si Indian Olympic Association affiliate orine to world boxing body ai ba si ta tawdine aduna machina gi akhoi gi rules and regulations ju thugare noina aduna noina tawriba election je ko prior information ju pire koi cognizance piro ya di recognition piro na adu noina nam toksele si yaroi aduna hanagi leriba secretary ji Khoibi Salam amasung wai irabot mokhoi anina lito body se adum legini Kumbi Setupur Moirapabi Singlup Nasindana Haukiba August ke Kuntaruktagi Kunipan Fauba Uttar Pradesh ke Santipur JNB Lucknow the Pangthokiba Kuntrarak Suba NVS Taekwondo National Championship ta Chahi Taramapan Makhagi Nupamacha Singi Kanglupta Gold Medal Laurakraba Amadi Best Fighter Mingthol Fanglakraba Hauzikna JNB Bisnupurda Class 12 Tamliba Kumbi Setupurdagi Wahengbam Loyumba Maitai Apokpa Laikidraba W Surchan Maitaibo Taramna Upagi Tharamama Kumbi Setupur Lampak the Pangthokre The Kumbi Setupur Moirapabi Singlup Amadi Laikai Miyamna Lai Paring Huktuna Amasung Achamba Khudol Piduna Pungning Thawatke Atoiba Mithunglen Oina Saruk Yakiba Kumbi Kendragi MLA S Birana Hai Loyum Bana Tungi Punsida National Amasung International Githakta Gold Medal Sing Fangduna Hena Mai Pakpo Isanu Haiki Koigi Lamdam Asiki Pikraba Koigi Manipuri Manung de Laiba Kumbi Kendra Manung Stagi Mahagasi Pokseba Se Skumba International Taekwondo gi skumba tholakpa matamda amuhana gold medal poraktuna lamdam asigi mamai oiba bharat ki mai oiba haiba se asimakak ishorna pinabi District Sports Association Chandel Nasindana District Asigi Tongan Mamafam Singda Koina Chatuna Chathariba Ahanba Autonomous District Council Chandel Trophy Super Division Football League Lisingani Taramapangi Nasi Chakpikarong Ground the Chathariba match Singda Ahanba match da Sanakiba United Lamkang Football Club ULFC Amadi Raringkhu Youth Club HYC Panjalahum Ohum Chanaduna Draw Takre Football Trophy Asigi Nasi Sanakiba Anisuba match dasu Tampi Football Club TFC Amadi Kepam Development Club KDC Apiba Matamgi Manungda Panjalamata Chanabangamdana Draw Takre Manipur Amateur Kho Association Makha Imphal gi meeting Makhada Uyal Youth Information Club Amadi Library Uyal Nasinduna Thasigi Amadagi UYICL Uyal Ground da Chatharakiba Nifumari Suba Manipur State Senior Amadi Kuntramathoi Suba Manipur State Junior Kho Championship Lisingani Taramapan Nasiloi Sinbaga Loinana
SCEASDO hairokna championship asigi overall champion oikre. Championship asigi senior men category ge final match ta SCEASDO hairokna Vasu Khangapopu point 19-13, senior women ge category ge final match ta SCEASDO hairokna RUC Khangapopu point 9-13 ta thoiki. Sub junior boys के final match ta SYSCA Salungfam na SCEASDO hairokpu point 13 ta. Sub junior girls के final match ta SCEASDO hairokna SYSCA Salungfam point 9-9 da thoiki. Championship loisinbagi thoramda Wangkhem Kendra ge MLA ke Megha Chandra, Wavagai Kendra ge MLA Fajur Rahim, Khangabo Kendra ge MLA O Surja Kumar amadi Sangayumpham Jila Parishad ke member MD Hibjur Ramana Chief Guest President amadi akhanaba Mithunglen Singh oina sarukyaki. Sarugyaki ba Mithunglen Singh Championship asigi winner amadi runners team singda trophy certificate amadi selgi mana sing yenthoki. Manipur Badminton Association के मीटिंग मखादा DM College campus से लैबा indoor stadium दा चथरकपा 39 सुबा inter district अमसुंग खुमफुमरी सुबा state open badminton championship na selection kray. Tongan ba category da sana kiba event sing da chahi 18 makhagi nupi machagi da Daina amadi Valentina na winner aduga Priya amadi Sanuna runners up ta kray. Nupa machagi doubles ki da Punsiba amadi Sirjit na winner aduga Jyotish Chandra amadi Bonsana runners up ta kray. Mixed double da Sergit amadi Valentina na winner aduga Viction amadi Selina na runners up ta kray. Nupi machagi singles da Maheshwari na winner aduga Valindana runners up ta kray. Nupa machagi single da Jyotish Chandra na winner aduga Vidyasagar na runners up ta kray. Atopa categories ki mixed double da Unil Kumar amasung Priya na winners aduga James amadi Miranda na runners up ta kray. Women's double da Priya amadi Purnima na winner aduga Somi Bala amadi Angita na winner runners up ta kray. Men's double da Punsiba amadi Unil Kumar Khutpuna winner aduga Rajesh amadi Talent Sanabgi Khutpuna runners up ta haure. Women's single da Maheshwari na winner aduga Angita na runners loinana. Men's single da Vidyasagar na winner aduga Unil Kumar na runners up ta haure. All Jiribam Sports Association AJSA Jiribam na sinduna Jiribam Higher Secondary School के playground da August की तांग कुंट्रा देगी टीम 13 ने सरग्यादुना चथरकलिबा 13 सुबा Chandam Inungambi Memorial Mini Boys Under 13 Football League Tournament lesing ani 18 ngasi sana kiba ahanba match ta Oriental Club Babu Paraga PFC maduda PFC na Oriental Club pu goal 8 sinoda maithiba piki amadi second match tana Lalpani SC ga NYC ga sanabada Lalpani SC amadi NYC bu goal ani chanaduna draw oiki. Hayeng na ahanba match ta KSC ga SBNYC aduga ani suba match na Sunrise Club ka PSG ga sanagani. Ngasinung telefona kiba pauche singda kari maru bau yaw kiba ge habedu mayam punami ingdaminasi. Kanglei Paki Meira Ozani Panda State Teachers Award Pidani Kai Kumnakre Noriba Mairu Singbu Ihu Hon Naba Insilib Sing Tingbagi Tangai Fedre CM Zaban Binaba Sem Saduna Lejere GAC Gi Mioitra Tre Thadopiu Makogi Muhutta Baby Sanagi Mama Mapa Ekhuyani Oina Jail de Lejerege Tomcho DRC Leitabadagi Kolkata Manipur Bhavan Kangkhong Chai Bhaibu Oire Indian School Awards Asem Kennedy de Piragani Sanagi Sangai Township Project Samut Kadori Pandam Ozagi Nimir Pangthokre Taksi Kasi Yaudraba Misak Adudi Mapunsida Mai Pakpa Haibudu Sungang Mamloi Chief Minister Drug Lalonba Ani Chahita Tru Amasung Taramathoi Jail Lenaba Kotnarai Takre Manipuri Drug Lalon Masing Delhi Yokre Lupa Kro Chamakun Mangarungi Drug Kakunana Manipuri Ani Delhi Police na Fare Police ta statement Binaba Sem Sare Fajan Kiba JSC Gi Myoshing Thadopiu Itay ina oina Fabiu Tomcho Mitay Mayak Asi Mipung Kudimang na Haigadabani Dhani Pauzel Mioy Karana School College Laglaga Yahu Sagat Kumsi Oza Singalori Wathogdang Ikai Kumnapum Toi CM Ayaki statement Concerned Magistrate Amagi Mamang the Pizage Tomcho Hayeng Ya School Ki Hisam Yacham Pata Mau Kaitel Pamlagani MLA na Bakalak Mathabakta Sogot Naba Warep Lokre Kangla Pau Manipur Yang na Lebak Imhung Punamakta Ozaga Namit Pangthokli Oza Niputarukta National Award Oza Nipanda State Award Pidunai Kai Kumnakre Statement Pinaba Sem Saduna Leire High Court ki case withdraw Tobulate Lep Lauzabani Tomcho E ki Kongul Liba Kongchat Miyam na Sogot Piu Ingobi Manaba Case withdraw Tobulate Assembly da Wahang Hangbayanaba Lep Laubani Tomcho
Manipur Housing for All Scheme Housing for Few Oiri. Yum lejidaba kayama sangalaitabana yum sabiyo haiba phawba ngamjadri. Tombim machada National Teachers Award pirakle, Oja Nipanda State Award pikre. Sanagi medal fanglaba Best Fighter loyumba okre. Aroy bada maroy pa mukana. Laibak ki issue sing mamutana khangriba nauriba mahairoi singbo iho hongnaba insilibase thingba tangai fade haina Chief Minister and Birena Phongtokre. Police na fazen dona jail da thamliba JSC gi thawmi sing condition amata yaudana thadokpiyo makoi gi mahutta ekoi oina kaisum sangda leijage haina baby sanagya pumba en tomchong haikre. Amadi NPF asi Naga Khaktagi oiba Manipur thugaina bahonaba party ni haibasi lalabu wafam ni haina MP Dr. R.K. Ranjan haikre. Ngasigi oinadi matang asida Manipuri Paulo Shinjare Paumi ing tabiriba mayam punmapu asapriyanam kana khurumjari.